te ka o mo mai le lo lungo vaenga uma yu te mana o se ta fa so mo ai ta tu tele I a fele media watch o le vaenga I le case le Natalia walanga o le case la vale le la walunga ai o le case foi le o mafu ai o nga kusi mai sa mo law society o le case foi le o so ai fa so mai male Commonwealth Law Society it's all lead le case le o kasi umi ale fo ko kolo ona so vi ngalo le ato ai sa le ko ke le ai ke lo wala me mari e se le li poker talamua e kusen li poker talamua ma li poker observer au farongo ko sui observer la ko li poki ai on me sa la vai kusama kalanga mai wala ngale o e aku e lua ia li poki le e li uma fai wa foi ko fulu ka kamalanga li poki fai e fa la li poki nga fai ai lua nga misi le lankula ia luia miro e kau yo famsingo e loli poki e miseri o ia no forol famsingo ma mai fa unga la ko kono la sufu fa ai ko e bako e miro le karsanga e fonge there's no case to answer fa so fuole le case onga mo ko fo inka ko pisa ka pule fa mai le la ko mai ka mile inga yo ku yewo o sa ngia ia leo kile no pe fa fianga fai ai o ko le lava po a me leo fai o le nga le kolo a nga lu fa ko kolo fo wala nga le kali le loya o il famsingo ka ki aku se alo ko hilo ka sanga le e solo for case avo o binga da jeva tulo le fa fo mai wala nga le Ola se ku ai amu ia foi le ko nga fa masingo makua ku wa vango ke le leo ese le lo for fa masingo leo ma lo pusa nga mfenga fa winga ngai amu ia le tu nga fa masino wa matua ia lo fa no tai tele leo e ui le ka penganga o le ku leo o foi prosecutor la ko ia ai makua lo fa vale ia ni fa masingo afai o ele ke mori ese e ka unga sa ungia le mori anga ka le ma e ka fo lai I fonga ngile I famsingo onga o mia ya subconscious ngai ai le foi famsingo ma ai sila le altua marfa fonga mai sa moa ile vale nga kolo mai ai e lauai o ka se umi ala fa kuma kwa umi nga faia or matua umi a fai venga ko fa ko upu fai so ore umi le mafau or mo kwa umi le mafau ai vai foi la ko lo me ko ale la fe setembro october novembro no la ko ki a masinga ko la ko ina ko lo ngai anga ngi si do se si a famsingo wa o tele lo anga o se si wa levan ko ngi fa fo uma mai mor kai mi ia por kololo ele sia so next day or even few days tore ale foi la ko kolo ku lesi ore ia le tu o pate tu ola ele mafu anga le ale nga fa pepe le case al fisidi a kolo ai sa ngeye kiuti le winga lo ki fa kwai a kolo ole ala se me Makaukia o ka fa karikari ele ku ala kalanga le la wia ole a se me Makaukia o ka fa karikari ele ku ngei mau mea awa sofa e ma fai umongo ka fa be akule ya tewa ko kikianga ka mai kele mana mar kula fongo ele lili fa umaro la ko kilo ile fa mai mau kai mi nganu ngi ele kai ga keuti de kaislia yoi nanga fo elite su engon me ma fo mai me a foi le winga ngale lenga ka fa yak a sanga koso kolo a wale la wia sei unga woyai pe kongi ro ifafo pole halava se mea ka kaunga fai ore pai foi fam singole district court nga fai a kalasa belo lunga supreme court pa ore la ba fai pe lo fai fatu nga la sanga fai ifea maka koso la umi ai fuanga fa ka vale por me e oro ko manga ngao se ka fai po fele edi mai ai le law society me ia
anja mo me ngano sei kau fa ya po fele ele ole nganga ya lenga kau ko I mean wa pastor a ka penga fo ia le prosecutor ia leo how many times ngal palafu e ko kile mala ia inga me o masangi fa a ole mela e piko ileanga ai le tau nganga lengo fa ku ole me pito I matanga lava ko ka penga leo mar ko prosecutor ole levanga o ko mai kaulangi le ko uma ko ole le ko o levanga ko ka penga nga ale me piko I makanga nga ale mo ring ko ngo ai leo ya ku le pamli mo mai ke kala la ya la ko ya manga ko o levanga mai la va nga le fai mai ya ka ko o ka ko fa mai o ko la va nga le tulo wa fo ilanga o lenga ko kule ya ku give them time se ka su me ia langa o karusanga ko nga lenga nga yer ko o ngore ai o mai iluma ma fai mai o amanga su ela mi ko ngwa le manga ko lo le mala o levang ka penga le ai fa vivenga ko ele ma fai nga provide ma ku ngi mea mo ko ia media Samoa se ako le lo fa Samoa ye mega pus fa palangi o fa sera ko le ai ele color que songo le fast ngo li oma renga color case ngo vole la pasangi leo o ya no mingo lo kusi mai foi bo wa si ko ile nga pasi mai ke ko me nga ilo kamalo si fa lo ko fa mai o lo ko fa sa o mai fa mai le ai o fa le kongo le kula que le policula kongo le kwa fa volbale ke le ai ma fa sa lo al matua al wingana Samoa se tau tali pepo fele tu nei mea awa beina tafaiatu o le lilifa uma mai o I lo ia popoko aka mai kanga korkula fongo o kanga kailing kanga korkula fongo wa uma nga ka ko maka ikuinga ma faile fa masingonga kanga kai mele sa faile to lo longa o fa masingonga le pa lengi ia mori maua leo sau kupa I ese anga kala sau longo ese anga kala sau ai uma ese uma o le ale kuor nga mea le mau kongo ele ese solid evidence le ai ele I mafainga la ko provinga o le mele lenga fia mo mia pe moi nga fafau e fe pule ai sunga le lau del male to le fionga par mia lise o ai uma pe nga la ko fafaunga wa me nga le aver morianga o le mela nga le ka ko fia va ai mai la ka ki fanga le nga play masinga wakia kai mir ko lo longa po o nga fia kongu e ai se fa maung yang nga me le se mea le ai ma se mea ai se mea ka nga mangu mai lungor keisle o le lead sa or ka nga kale nga ver ko me kiki ya pawa mai me mo kale keisle e le ma fanga nga so fa nga kongu se mea fa kioti le nga kongu a kia in ma fo ele suel ma fo e ka ngo suel ma fo nga inga e leader fa ungor keisle a ore fa la nga fa e sa oila le melen ka sanga e fonge mero there's no case to answer o ko nga answer fa ngi ko nga case fa pingi ya o le vanga fa mo le na o le tato fa so le vela u ko kolo ya november o le menga lenga fa kula kala a kolo ngi a fa o fufuanga u fa ka oko e yisinga fa kilti ko ki ka ngo fi fa la me bo fa fa ya ilo fa ai a kolo uma enga ola e va ku fo ile o mo ma ya le menga ko ke mo mia e o tu fo ile so nga kolo ai believe you me le al tau e o fo ya november wo mo fo ise si reason e ko ai yo ai kolo lava ole si mele ko fa ngoi o ko fa bangi fa ka ngai ya banga le ko ngolo ia ko ngo ke si ko ngo me kolo anga o rangai kwa kangi ya pa mo re ngor fa msunge ko kongi uma me umangi a foi mana tua ele popole leo ele popole prosecutor leo le palafu lo ke palafu ai langa ile zingi la ko kupe o me ko kongi el malo ko kongi kupe la plafond ele popole fo ile va enga le afile le
ele kai popole le kule le longo li mongi o ai umangi ka ele kai popole le ngo le wai lalo umo ko nginga malo leo ai ki ngai lola a foi lana kusala o le ala fai ala to ai polo ngai kupe ala ko ngi ai la ko meia o me foi ngau ke o fo u de famasingo kulo o ke o fo ia kalasa ile le sila if sila ngi o le nga ka ko kulanga o le emergency o pakeki o kupe umangi mau me ya a o le fai sanga fai unga po o le ala va fai unga wa o la utala le po le ala fai unga fai ele or fai unga ele umai langa fai unga melea ele uma wa sa me fai un per a foi lo que fa ko fai un se le wa sa unga ko ngune atu po le ale fai unga kalasa fai that's not the final fai unga pe kango wa kalasa fa guilty pe kango ele fa guilty linga awa a ele kango fa guilty pe pinga uma no maka pura uma move forward move on por ale si me po ai si ko ele foi ko so si me e mawaiar ka mikiki le kanga so ar ka mikiki ai ngofolo e faila fai unga foi lele fa pe mai e guilty believe you me ele uma ya o ele unga melea so nga paude me ole uma enga mai mau ile kaimi e me ia irunga ya verunga e apidi runga ave famsinga mau runga awala nga ole lalo le levo mau lalo fa ngor ko keisi le o makanga runga famsinga se ka ko fa lo ye a wa makanga o mai kulanga fo le o le ali mai o fa unga le fe ka ma fa unga le e o ya ka ko lo aku o for kulanga o kawai a sa ngeli mele a kioti le bang le mo for kulanga ko fa malo lo le famsing a foi le ta divet la malia yele atawa ali la utala le la fetu nei na tato tau tu fesili uma po fe ku ku wai ke le famsing ile pa ingalen ke ngi awanga le kasi kulo wanga le kasi ar famsing o peinga pei foi le nga obvious a lo nga ku le kulanga le amio kongor kula fongo mar famsing o city ile tulanga ole ngaile ko ngaman la inga sa mo mele mat fa so tuai si mativa yanga fai unga pe yo ngale nga makwa iku ipala ya si famsing o ekuila e pa mar HRPP a oisi uma famsing Pesa lalo umole pesa foi lele sa kai lalo ele lo kele po fia which is your ka koma fofonga manga ya ai ke sir fiala oi o makua ya ngale ungor paro kale o yengi so le o makua obvious ya le HRPP ko kele sol o kai ko lo fa basi soli ke ro ko samo o makua le ki yo le la vo lo ngi le ki yo a fa sanga kuila e pa makua sa mala ia famsingo tu lo ele a fia sam le ki yo a fa sanga kuila e pa ki ngai le ise ko fi famsingo kuila e pa ai poko a kuar va ia kuila e pa famsingo pe ia famsingo si manga kuala nga lai do kuila e pa langa fanga uma le ki yo fa sanga ko inga o ke ngia le nga fa o ko pi o ko nganga ka fa ka va a fa sanga ngi kuila e pa o ke ngia o ko ia famsingo ia pe o ko ka mai ki pe o to ele ni to finga pe ele ngi ko ka mali anga pe ele ngi ko fa ilonga ala le o mangingo ngi le makore vai e fai ole eri aku le loa society ka i mua ai ko lu o le famsingo ale mawa e ngare council a ko le board po le alava te ungo le la to committee ila to le ko lo society le e ko akele o kai ko lu o mo fo yo isi famsingo ele o le tulanga le o matua ai ke lo le anga na tapisa lava ile tu o le kaimi ngai mare sa unga fainga palo ka ngai o le upu foi lele o le revelations revealing mana tua mai wow nga foi le mea sa kupu mai le fast mafia me it's a revealing time kuso wa reveal maya le ala ka ke processa le atawa o le revealing revelations la le wingo le namea le o maya la ko ka mai la ko ya vai la tato ye le mea anga ngu wale lo society ele ro HRPP ko kile
Famasingo le kalasa le ya. O le foi le ase venga fai velenga pepelo ele au loku mulimo. Ia. Mana tuala, o le ala waka ko ka pisa ngei le mele le langa mai le law society. O le me ka o le uphold o kula o fama malu le kula fongo mo constitution. Conflict of interest. Boa umanga me wala ngole me ko nganga le lo ke ku ia mai le ko kofia le afionga parmia. O ia nga ke va ia mkanga ruenga le o ngo la wala ko assuminga. Unga ke o suma il parmia foi lele ka ai fa falaunga morianga wa foi o le aka le lenga vari ia kuila epa. Kusa this is the picture nga paint mai kuila epa makanga ka ye le fia le fionga parmia. Sunga la au le malito. Le waka ngofi ko ko fakure mafofonga ui le da wa umanga nga fa mangingo sa nganga parmia o foi fa mangingo mai le attorney general ai le mali vai o le mali vai fakunga le o le ala le wingo fa mitalanga o le mea le lau ke elia ai manga kua mai o le wa ko fo ia le kulo o le wa ko ia wa pusi nga pua inga o le mea kongwa le nga feio lai fo ia fa msingo le I must admit vai o le ala o e mango mai le atu e fai akula ke auro ai fai mai langa kala e le ave fo ile la e kale sia ma mea e suia i longa fa maungi langa fa unga e le sa ngonga ngat par mia la fai mai va vai la ko e le sa ngonga ko nga la fa mai par mia e le ave longa kofi fa mingi ska leo e suia ai fu le mea o le afa e poko la kala sai alo le mea nga ai le mafainga la ko fa iska never go on conflict or the interest of conflict or confer of interest usa media ele conflict of interest ai suia i lor ka uma interest of conflict e uma tato anto na media watch te vo ta pena ia a ole sila mai wa o ku fo io paka ku le ala inga fa pe ia le fo ilo ia ka ia le pleskengo le law society a wa fo io ia o le ala ve ko kon she is a member of the Commonwealth Law Society ia ele nga kanga member ala nga wa lo so me sila ke a le winga le ka fa ko ole winga la le nga fa kala e kami sono mai ia Fiona oi tra on e kami sono mai manga e ngano ia Fiona e muri mo la ko finga faro ya o le langa sa mo le langa no o le ka kolo ya uma e ngano si finga sia tu lo le le presking e o mai malako pepa faro ya o le langa yo sa mo o le langa o le vanga mak fiola faro ya e mo mo yo le vanga ki common sense io se o fanga uma e kasi arva ya au suru ie o fanga uma ma pelo mo aro fanga me nga io fengi me nga o fa papa mai lau pomu i wale pa kele wo ko pipisi ya kuru me ya oe nga yo so fuare fa so mai ole ala nga e fa pe a me o se me nga kiar nga me ya ka o sa yesi o so rufu fa ka me fole ko fa kala nga ya kalas mo levan tongi la pisi de me kulo tongi lo ile la pisi ngi fa unga ya ai ka ki sis kanga ki ka wenga le sa ongor ngame ka mai kala sai wa ka o ka dia inga le application le nga ba ko mero abe ser case le so fu le sa nga fa le case le fa le case la po mana ya